Ova godina će biti izgleda dobra sezona. Nalazimo se u našim kruškama. Upravo je precvetala i zametnula plodove. Za sad izgleda sasvim u redu. Ovo je 7. godina, tako da smo veoma zadovoljni sa razvojem biljaka i ogroman potencijal za budućnost. Posle ovoliko godina je mnogo lepo i bez rada prošetati ovim voćnjakom. Videti trud i zalaganje na delu. Sigurno je teško sve ovo bilo da se formira, da se pokrene, da se uhvatimo u koštac sa prirodom. Ali nakon svega priroda sav taj trud i zalaganje vraća na najbolji mogući način. Hvala vam što nas pratite, budite sa nama, podelit ćemo naše radosne trenutke uvijek sa vama. I ujedno i poziv da ste uvijek dobrodošli na našem gazdinstvu. Veliki pozdrav od nas.